Daytan kaka. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O Daytan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Kablaawan da kay amin, anaya tamang tartarabay karagitin drama mi nga unay daytan kaka, anaraar tinamnama, ken ka Manong Roger, ken dagiti vlogs mi. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan ara pauluan. Offline no awan kasapulan. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Hello, Ante. Sika manon, agkaraawag ka. Apay di ka mauma, ngagkaraawag. Apay ko mauma-ak ngay. Kwarta daytan, masapul mi mananti kwarta iji pagadala nanti. O daytan kaka, pagbalinendak meten ng bog, linawas meten amang ibaga kayo. Hindi na panalawas ni Jenny tinang ibaga. Itinaminsan ni tatang mo. Ne, dumlawak meten. O bogak meten iti pagkitkitaan nyo. Saan mo, tanti? Mababainak to pa yan namang ibagbaga. Iso ama pampanunot konti sa aran nga agadal, ta kababain tagkidkid daw. Adalatakan ka day taa, no kaya't muntag sarding agadal. Ko anti, no mabalin ko maakit, kaya't kulat tati agadal. Ngamti parikaw, kababain tagkid daw ka na kayo. Saan yung mat nga minapagsasaron Maatyanan to pa yobog, siyak tulakit din ti saan. Numaatyanan kayo agad, awanan ti mangayat kada kayo. Nasaysaya at mutlang jay agub-ubog. Anya daytan nga bagbagam. Ti kayat ko asawan, ado ti kwartayaw. Iso nga ado ti mangayat kada kayo. Awan dagita abamban ag iti panunot ko. Sana dagita ayat-ayat ti pampanunutek. No di kat da kayo akakaanakak tabaketakon. Kastamatan kinimanong Daryo nga amam. Ang pangaasiyo tapagang sendak matbasit. Di kay kidaw. Unay daytan kaka. Ay nasaan kayo ang karakid daw kinaantiyo at amangan lumauma. Awan lake nga rod. Kasapulak nga rod mo't nanang. Kano nakabayad kamutan saan aya? Dagiti ngay mat extra project kada laboratory. Manu aya dagita. Diyak nga rod amaw. Manut kinid daw mo ngay kiniantem. Awan pa'y milyon na kinid daw ko. Ay manu nga rod. 5,000 lang. Daga down. Basit la na ita, no, maaramatan ni tinakaisang ratan na. Saan akas tatistyle ngagdawat kinantiyo? Ang mga numauma kat saan ton nga agitid apulos ay unay daytan. Nay, baro mo ta sapatos mo manong. Kanday ta pantalon mo. Bunga, ti kinasaot. Nasaot ka ayamot nga agadal. Nasautak adumawat. Dayta ti pagbilibakken ka manong. Iso nga idawatan na mamut kinante. Mayata kiti dayta, Jenny. Dulakit dayta ilak amnak. Anya, unay daytan kaka. Pandong, ada na amuak asaan anasaya at ngararamidam. Anya kumamot ngay nanang. Kat no nakasingsing putak nga anak yaw. Nagbarbartek kayo kano idikalman di tabalay da turibyaw. Saan mo't? Apay, amo nila kay turibyaw, ti uminom iti arak. Saan nga iso tidakda kamatek? No di kat dagiti anak ng artek. Isuda, ti kadwam anagiinom. Sino matitarabita ba nang idanon kada kayo nanang? Saan mo napakibyangan no asino tinakaamwaak? Ngumadi ti kastangar aramidem. Ibar ka adam kan iinom mo ti kwartangit itid ni antem. Alangan nga ibagayo kan ni ante. Ni ibagayo, padpadaksin na kon nga anak yaw. Kaalangan mo't nga agulbudak ano agdamag. Diyak mo kaya tagbalin akong sintidor. Makamu kayo nga rodan nanang.
Anya, unay daytan kaka. Nagsaor kayo mo tan. At agayang pagnayaw. Ngam diyo pa imbagbaga. Kasanumat nga bagamay kat maramati restriction period mo kanyan tim. Awan na jay. Diyo patpat yun. Ada ngarot kwartam. Ada siyak pa iti kunayaw. Kabaila ka diskartyan yan te. Awanan. Grounded kan. Bonus mo na. Basta umayak mo. Sige. Sa nga rin mo ti share ti tunggal maysa. Ta resort ti papanantayaw. Kat ag 24 hours tayo jay. Ako matayo ng night swimming. Kada day swimming kan mangan. Sana parikot day ta. Ngam na mapitin. Ag nayon tayo ti limagasot. Aging kay ti sa nga ribon tumat lang. Ay, una detan kaka. Sa bagay, ada kwartak ta kahit itod niyan tay. Sinubsobra ak ti kinid daw ka. Iso nga awan parikot. Una detan kaka. Hoy Manong, nag-absent ka kanumot iti klasim ko na ti classmate mo. Apay ayatado ti man nakibiyang di ti lubong. Nasaya at kit di an ibagada, tapno mabagbagaan ka, tasaan mo't mo umisuter aramida mon Manong. Saan na dakes ti sagpaminsan lang alang ay. Kumamot no saan kamot nga agabsent, gapo iti lang ay. Maminsan lang kung nakamay. Las na jayon. Da kayo hindi man. Kan saan nakakanumanon ang makontak ni auntie? Tunggal makadawat ka kano iti kwarta kat saan nakaamakontak? Anya pala po akong takan na kat naitid na nga roda. O nga daytan kaka. I-check na mo't no husto mo't laang tinakaaramatan tinted na. Apay. Awan lat panaglang ay mutan ti tao. Ay namanong, numaamuan ni auntie day tangar aramida, may raman kami amin kadananang kentatang. Apay, aguoyo nga nga agiraman. Katalaga kasta amanong, raman-raman daytan. O nga daytan kaka. Loko day dya apandong, hasig akalukwan tar aramidan na. Iso nga awagak man ta kasaritak. Itay paingag daydayalak. Awan mutlata. Busy ka na offline mo't. Naglokon na dya tao. No iso tumawag kanyak, automatika sung batak. Inton dya kung ti umawag naka-offline. Salbag na dya tao. Ni man langan dyan iti awagak iti messenger na. Wano iti number na. Unay daytan. Anya ngay itapandong na uman ni Antiyo. Naglaing ngamin ti tao aparasiim na. Mamwak lang o sino takitaan da. Kaasino kumamo nga iti mangibaga kadatayaw. Datay lang mat kada cellphone number niya ante. Ngam no tagarwar. Asino nga data tarabitab. Adamot siguro mangisaksakit kin ni Antiyo akaruba Uno kabagyan. Mabalin na latamot ti makisarita iti messenger da. Naglaka ti mangkontak iti tao itan. Biruken na lay messenger tinagan na, makasarita na. Jakmat la sungsungbatan no umawag. Kanya nga raw, ilembengam. Saan? Da kayo ati kontaken na no kayat na. Ay, jak kaya ti ma-stress. Iso nga i-off kumot ati cellphone ko. Mangiramraman kayaw. Unay daytan kaka. Bidaw daytang aramida bakay. Nga niya. Apay nga i-off mo ti cellphone mo. Nay, narigat ti may ramraman na makangag iti unga. Tuno si Der. Makipaglamlamang kakitlain. Denggumlatan ano anya ti bagana. Total, isumat ti mang papaadal ka dagiti anak ta. No agungay, ong tamay dagiti anak ta. Ay nalakay. Siyak ita ti matortoran itar aramidon dagiti anak mo. Parikot daday ta. Ngam siyak mata ti ma-stress. Iso asikan ti makikinuntak kinikabagis mo ta narigatan. Oh, naidaytan kaka. Pay
Aya kasta ti aramid dagiti kabalay mo, Manong. Pasensya amina, nanay. Madimot ati kasta. Siya ti magpapaadal ka na kwada. Siya pa itagkarapasing siya. Uray kumamot ano makontak ko ida. Baya, mading ka, ta ibagak ka na kwa na. Tabayan na lang ang naka-online na iti gadget na. Rombang lang nga kasta. Tanod da kidawin da. Naka-online da diritso. Ngamnawan ka sa pulan da. Naka-offline na nakanayon. Unay daytan. Jaklat makuntak, Manong. Aguray ta, ada ti salas. Inak itid kan kwa na to'y cellphone ka, ta kasarita. Uwan man nga rod, Manong. Di mo pa, ta mapanak bit iti ayan na. Alawan. Ay, uday dagito yan gobing. No magibagaday ti kwarta, di daksarsar tingan nga awag-awagan. Ento nawan kayat dan, i-off dan ti cellphone da. Naglaingan dagito at tao. Hello, antay. Embag, tanakasarita kamot lang iti cellphone. Apay ti cellphone mo, tadi mo online. Apay naka-off mo manipod na alamon ti kwartang impatulod ko. Ken kasta ka na yun. Tunggal maalamon ti patulod ko, offline mo ti cellphone mo ngagnanayon. Nakadumot ang timbagayon, tay. Diyak may kabi sa amin timbagayaw, ta nakatindog ba? Ayan ti cellphone mo. Insaldam ka di wano lakom. Wano, inlakasamon. Saan ba taan, tay? Ayan nagarod. At da kanya, kan tay. Ilamlam mga nakadi pandong. I-off mo, tapno saan ka makontak. Ko, saan mo, tantay? Daytang inaramin mo, makamukan ngagdiskitar iti sumaruno pa ka sa pulam. Ibabawik mo tan dyan nakasaganang ipatulod ko. Diyak kaya ti maid-iddipan iti cellphone. Kandiyak kaya ti ma-stress, ako mon kontak nga awan mat makontak ko. Kita man amin tila inyo, ta in-off kumot amin amabalin nyo pang kontakan kanyak. Pada semamot ti maiddepan, loko. Kasano ngayon natin na? Awanon ti allowance ka. Naglaka ti remedyo na. Ibagayo ta iso ti aramidag. Mapan ka kadagiti tattao ngan liblib-librem, tagpalibri kamot kadakwada iti kwarta. Ha? Unay mat na itananang. Imposible kayo matay. Day, apay nga imposible mo't ayat ipanangilibrem idi kadakwada. Kinay kayat damot ti palpalibriken ka. Ita, di da ka may libre, uno mapabuludan. Unay na itan ka. Ata? Tulungan dakman na makisaritak niyan te. Agkariakin ko ano adya kon uliton ti saan na akayat. Padasik Sayang mat, jak may tuloy ti panagadal ka. Sige, ta padasik ti makisarita ken kwa na lumayat. Huwag tatang. Ikarikpay ka na kayo. Adya kon uliton ti madingin aramin ka. Nga iddepak no umawag. Kan ti dirid sa panangi-off ko iti cellphone ka. Saan na maulit agi dyan? Oray pa, ti panagbarkadam. Huwag tatang. Awan tunda kita, promise. Awanay, saan tayaw na makontak ni Antiyaw? Nagpasugnuran, jakmat kaya ti maestres. Tauray no itugtug ko ti olawk, no talaga asanan akaya ti makisarita ka na tayaw. Awan mabalay. Iso ano kayat mo pa ti makaadal? Mangged kan para ti panagadal mo. Tatang. Si mayata na pag-adalin da ka. Linaw kami ti linulokaw. Anyangay ita. Kasano nga tan? Nabagam di tabagim wano ka nang iti barkadam. Marang masungbatan. Matulungan da ka ita. Awan lat amok tatang. Matlagayam. Ang ngangatay amin gapu iti kalukwan niyaw. Salbag kita.
Unay daytan tatang. Isama ni punita. Magsitrabahon tapno day sakmaol. Unay day tan kaka. No nagsingsingpot kayo kuma, awan ti parikaut. Pasaray agkumplot kayo pa'y ngamen, agkabsat. Ay nananay, nagbalbaliw ak mo't nabayag mo't, asaan ako na makikumkumplot kin ni Manong Pandong. Anya nga itamanong, nairaman tayo amin na ni ti kalukwam. Saan kaya nagsisinlider? Magsitaggadin tapno na may sakmaol kunak manayin. Agbaaw ko man ati pungtot, lunuguran ni ante, tapno masyan mutten kada kami. Ay kat paliiwan Mawan lat ammo kaon. Unay day tan kaka. Ipakita yaw, ti panagbalbaliw yaw. Ipakita yaw, ti kinasaldot yaw. Bareng agbaliw ti panawan, kat maasyan tumutlaang ni ante yaw. Kat pagadalon na kayong tumutlaang. Agam no saanan akawan ti mabalain. Sa grapon tay amin ati bunga ti kalukwang pandang. Unay daytan. Unay kat ngaminay. Dawat kada offline. I-offline mo ngagnanayon ka cellphone mo. Taawan mo't lang ti pangiserbiyaw. Diyo ka gagitan na naayat at tumulong kada kayaw. Just kay. Saan da ko na sinirnanang tatang? Taagtrabaho ak no da mabirukak. Unay daytan kaka. Ditan gagayem tinagimusan ti pakasaritaan anapauluan. Offline no awan kasapulan. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.